They're difficult to accept. We find them hard to swallow. But the fact is, that's how they are. That's how they are. That's how they are. As a human being, as a living soul, you accept it, you don't accept it. You have three main components. Three main ones. Three main ones. One which is your body. It's your body. And if another you. And another you inside. The inner one. We are taught. We are cultured. We grew up focusing on the one outside. We are so careful of what we say to others. Depending on who I'm talking to, I'm careful of choice of words. Sometimes depending on it's a Monday or Sunday. There are certain words I will use, there are certain words I will not use. Why? Because we put the one outside in front. But the one outside, it will come a day when it go back to dust. And on that day, the one will come out. And one of the things that will happen on that day, you'll have to account. You'll have to account. On such a day, that year, that month, that location, this is what happened. Tell us why. Why? Amen. This one,
This one Nyama. will not be there. Yi ta va yi nga ri kona. Will not be there. Yi ta va yi nga ri kona. Will not be there. Yi ta va yi nga ri kona. This one is staying behind. Nyama ya sala. This one is staying behind. Nyama ya sala. On that day when we get to meet our Maker. Hi siku leri hi nga ta ya hlangana na muvumbi wa hina. Huh? The Creator Muvumbi of heavens and earth. wa matilo ni misava. They say His glory alone. His glory alone. Va ri ku kwetsima ka ye ku ri koxe. It's so heavy Ku na ntikelo. that you might not even be able to stand in His Loko presence. no yima kunene mi nge swi koti mahlweni ka yena. But today we are in the flesh. Kambe namuntlha hi le We nyameni. think we are strong. Hi twa hi nga ri hi na We think we are matimba. powerful. Hi twa hi nga ri hi na We think we matimba can do ngopfu. it. Hi twa hi nga swi kota. So, our main reason, Xikongomelo xa hina lexikulu, our number one purpose, xikongomelo xa hina xo sungula where we should be doing things, laha hi fa hi endla koho swilo should primarily be according to the one inside. swi fanele swi suka ka munhu wa le ndzeni. So as to feed the one inside, Ku ri ku dyisa we le ndzeni it might mean that swi nga vula ku you might decide today namuntlha mi nga decide that the one outside must be punished. ku ri laha nge le handle namuntlha ha mi panicha. Maybe I'm too philosophical. Maybe I'm going too far. Maybe ni ya kule ngopfu Very fast. hi ku hatlisa Maybe I need to slow down. kumbe ni fane ni hunguta rivilo. One of the things Xin'wana xa swilo that makes it difficult for us to pray leswi endlaka ku swi hi tikela ku va hi khongela is because i timhaka ta ku physically we are here. hi xinyama hi laha We are even able to kneel ha swi kota no khidzana or stand kumbe hi yima or lie down kumbe hi tlela hansi and start releasing words. ivi hi sungula ku humesa marito. The question is, Xivutiso i ku every single word that you breathe, rito rin'wana na rin'wana leri humaka is the other one saying the same or not? xana na lowun'wana na ye u vula sweswo na? Before prayers can be answered, Before swikhongelo swi hlamuriwa that is one first judgment that is going to go against what we are praying for. yala hi ahlulo yo sungula leyi fanele ku langutisiwa. If you go down on your knees, Loko mi ya hansi hi matsolo you pray. mi Don't khongela move. I still need you here. Don't go. mi nga se famba ma ha dingekani. You are praying. Mi lo ku khongeleni, You're saying things. You're saying words. mi le ku vulavuleni ka marito, But the one inside kambe laha nga ndzeni is maybe at home. kumbe u le kaya. Where's my phone? Looking for his phone. Foyini ya mi yi kwihi? U le ku laveni ka foni Oh, cooking. kumbe a ri ku swekeni Oh, watching TV. kumbe a kha a vona thelevhixini. Nothing's impossible with God. Ku hava lexi nga kotekiki ka Xikwembu. But I tell you, that kind of prayer Kambe na mi byela xikhongelo xo will tani be very difficult to get anywhere. swi ta tika ku va xi ya helo. Will be very difficult. Swi ta tika. So in other words, Hi marito man'wana when you're praying, loko mi ri ku khongeleni be mindful of your thoughts. Your mind. tlhogomelani ku mi ri yini hi mihleketo. What is the other one doing, saying?
kumbe lowun'wana wa le ndzeni u ri yini u endla yini. You must learn to arrest that one. You must learn to arrest it. Mi fanele mi dyondza ku n'wi khoma. The moment he gets out and is out of the gate, loko a sungula ku huma mi ku hey vuya come back. vuya le. Slow down. Yimanyana. As will come here and spend 3 hours Hi nga tala hi ta spenda tiawara tinharhu. in vain. Hi nga hi ku swi nga ri swa nchumu. In vain. Swi nga ri swa nchumu. King Solomon Hosi Solomon was one of the wisest people on earth. hi un'wana wa vanhu lava ri ni vutlhari swinene la In misaveni. the end, A ku towards the heteleleni. end of his life, A ku heteleleni ka vutomi bya yena. he likened certain things here on earth that we do. U va a tsakela swilo leswi endliwaka la misaveni. He's presenting things, some of the things that we normally do here on earth, U ve a kombisa swilo swa swin'wana leswi swi endlaka la misaveni. as chasing the wind. I nga ri ku landzelela ku rhandza ka munhu. Chasing the wind. I nga ri ku landzelela moya. That's the first thing that we need to be careful of. I xilo xo sungula lexi hi faneleke hi ti vonela ka xona. In the book of Revelations, Aka buku ya Nhlawutelo we hear Jesus saying, hi twa Yesu a ku you cannot be lukewarm. a mi nga kufumeli, mi nga vi vo You kufumela. cannot be found in between. Mi nge kumeki xikarhi. You must either be or Swa twa mi va mi hisa kumbe mi he's titimela. saying if you are here, Loko ku ve mi laha, you will have rather been. It will have rather be better for you a swi ta antswa to choose this side or to choose that side. ku va mi chuza sayiti leriya kumbe lerin'wana. Don't Mi nga vi xikarhi. make a call. Teka xiboho. Wanna go out to the world and save vanity, do so. Swa ya kumbe mi lava ku ya mi ya hanyela swa misava. Do it to the nth degree. Endlani mi swi endla swinene. Mi swi endla hi ku You hetiseka. want to leave the bottle. Khe mi nwa mi You don't yivisa have to bodlhela. hide. You don't have to hide. A swi zi swi la mi tumbela. But decide at least. Mara tekani xiboho. Decide. Tekani xiboho. If it's Jesus whom we want to serve, Loko ku ve I Yesu loyi mi lavaka ku n'wi tirhela. He demands U lava that we serve Him u lava leswaku hi n'wi tirhela with all your soul hi xiviri hinkwaxo and with all your heart. na mbilu ya n'wi hinkwayo. But today, Kambe we namuntlha struggle. ha kaya. Hey, what is my neighbor going to say? Xana makhelwani wa n'wi ta ku yini? What about that one? Luya yena ke. Sometimes we say, hey, it's winter. Nkarhi wun'wani hi ri i xixika. I'll wait for summer. Ni ta yimela After summer, I will ximumu. pray. Hi ximumu ni ta khongela. Summer comes. Ivi ximumu xi Hey, I'm fika. tired. Let's sleep again. A ni karhele ku ni tlela nyana. I'll try next winter. Ni ta ringeta xixika lexi taka. Can you go back to that scripture? Hi nga tlhelela ka tsalwa leriya. Isaiah 6. Isaiah chapter 6. Let's go back to Isaiah 6. Isaiah chapter 6. Isaiah 6. Listen, do hear what this song says. Ma swi twa ku risimu leri ri yini? Do you really understand or just passing time? Xana ma swi twisisa kumbe mo yimbele ku hundzisa nkarhi? Interesting enough, this morning when I was coming, I was thinking, remember
Mama Violet said the other day, and said, maybe we must translate this song and sing in another. And then someone started it. Oh, sorry, I'm forgetting. Sorry. Amen. Let's go. Isaiah 6. Isaiah chapter 6. 1, 2, and 3, please. 1 kufika ka 3. Yeah. Yin'wana ni yin'wana yi ri ni tipapa ta tsevu. Tipapa timbirhi a ti ri to funengeta xikandza, timbirhi to funengeta miri, timbirhi to haha tona. Tintsumi a ti hlamulana ti ku wa kwetsima, wa kwetsima, wa kwetsima, loyi a nga hosi ya matiko hinkwawo, misava hinkwayo yi tele hi ku dzuneka ka yena. Amen. Amen. Let's try it again. Your translation of this. I missed that part. Yeah, let's try this one. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up. So you like it or not? You Mashiranza have seen it or have not seen it? There's a throne upon which the Father sits. It's a fact. It's like Might have that. seen it, might not have seen it, but it's there. And his train filled the temple. Above it stood the seraphims. So, in heaven, there are different beings. Atilweni kuna swivumbiwa swo There are hambanahambana. different creatures. Kuna swivumbiwa swo hambanahambana. Angels. Titsumi. But there are special angels. Kuna titsumi tin'wana to hlawuleka. Special angels. Kuna titsumi to hlawuleka. There are these ones that are being mentioned here. Kuna leti ti vuriwaka laha. This one specifically, they are called. Letiwani ti vitaniwa. They are called Ti vitaniwa yini? seraphims. Ti seraphim. These are seraphims. Ti seraphim. Each one had 6 wings. So these angels, So titsumi one leti. angel Tsumi has 6 yin'we. wings. Yi na tipapa ta The 6. 6 wings. Yi na tipapa ta 6. With twain he covered his face. With 2, they cover. Hi timbirhi ti funengeta mombo. And with twain he covered his feet. With 2, they cover. Hi timbirhi ti funengeta milenge. That which they were doing there is an illustration of something about His glory. Leswi a ti swi endla laya swi kombisa swin'wana hi ku kwetsima ka yena. But let us not go there today. Mara hi nga yi Not kwalano today. Not namuntlha. today. Hayi namuntlha. We'll get there one day. Hi ta fika siku rin'wana. And with twain he did fly. With 2, they still fly. And then hi timbirhi ti haha hi tona. And one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. Mind you, the Bible is not telling us that these angels, they're whispering to each other. Bibele a yi byeli ku titsumi leti a to hlevetelana. This scripture is not telling us that they were telling each other. Tsalwa leri a ri hi byeli ku a to byelana. This translation specifically says they cried out. Yi ri ti yo huwelela. Ti yo huwelela. They cried out. Ti yo huwelela. They cried out. Ti yo huwelela. They cried out. Ti yo huwelela. Saying,
Tiku. Holy. Wakwetima. Holy. Wakwetima. Holy. Wakwetima. Is the Lord of hosts. Hosi ya tihosi. Hosi ya mavandla. Is the Lord of hosts. I hosi ya mavandla. Is the Lord of hosts. I hosi ya mavandla. We find it difficult Hi twa swi tika. as human beings, as people. Hina tanihi vanhu. We find it difficult Hi twa swi tika. to say holy, holy. Ku vula ku wakwetima wakwetima. Hosi ya mavandla. Holy is the Lord of hosts. Wakwetima wakwetima hosi ya Why mavandla. we still say holy, holy? Loko a ku wakwetima wakwetima. The inner one jumps out Munhu wa le ndzeni wa huma. somewhere on the freeway, tracking people. Kun'wana kwala ka freeway a famba ya kaya. Holy, Wakwetima. holy, Wakwetima. holy. Wakwetima. The Lord of hosts. Hosi ya mavandla. The Lord Almighty. Hosi ya matimba Who hinkwawo. is, La nga kona. who was, Loyi a ri kona. is to come. Loyi a nga ta va kona. Holy, Wakwetima. holy, Wakwetima. holy. Wakwetima. The Lord of hosts. Hosi ya mavandla. As a believer, Tanihi mupfumeri. as a Christian, Tanihi mukreste. you cannot be relieved of that responsibility. A wu nga tshunxiwi ka ntirho walowo. It's your number one job. I ntirho wo sungula. That's your number one job. I ntirho wo sungula. Before you go cry and say, Lord, Mi nga se ya mi yarila my fridge is nkohosi. empty, I don't have food. Fridge ya ma yi na nchumu a ni na swakudya. The first thing, Xo sungula. Yes. Wakwetima. Yes. Hosi ya mavandla. that is one thing that we must learn. I xilo xin'we lexi hi faneleke ku xi dyondza. Some of us Van'wani va hina accepted Jesus. hi amukele hosi Yesu. We joined the team, the group, the church, and started going with the flow. Eve hi joyina kereke tithimi eve hi fambisa sweswo. We left out the basics. Kambe hi siye swo sungula. We left out the number one job. Hi siye ntirho wo We sungula. left out the number one job. Hi siye ntirho wun'we wo sungula. I don't want to remind you A ni lavi ku mi of tsundzuxa the four creatures. ya swivumbiwa swa The mune. four creatures. Swivumbiwa swa mune. The eye, Tihlo. the eye, Tihlo. the seed, and then the weight. Ri le tshama ri languterini. How can it? Is it so difficult? Is it so difficult? Swo tika xana. Holy, Wakwetima. holy, Wakwetima. holy. Wakwetima. The Lord God Almighty. Hosi ya matimba hinkwawo. We rush to chase other things. Hi hatlisela ku landa leswin'wana, ku hlongorisa swin'wana. So give me a car, Xikwembu ni kombela movha, a nyika house, yindlu, riches, rifuwo, many this, swilo swo tala leswi na many leswi. that, Leswiya na leswiya. health, Rihanyo, protection. ku hlayisiwa. Even the Son of Man Hambi n'wana wa munhu was crucified. u vambiwile. They laid him down. Va n'wi veka hansi. They took nails. Va teka xipikiri. But with us, Kambe ka hina we received tiny little. hi kumanyana switsongo. Those ones. Munhu wa ku wa rila. Mind you, before Jesus went to the cross, Yesu u ye xihambanweni. he prayed 3 times. A khongela kanharhu. This cup. Oh Father, this cup. Tatana xinwelo lexi. Cup. Only if there was another way. Loko a ku ri na ndlela yin'wana. He went back again. Va tlhelela futhi. In the end, he says,
May your will be done. Ku rhandza ka wena ku endliwa. May your will be done. Ku rhandza ka wena ku endliwa. May your will be done. Ku rhandza ka wena ku endliwa. If it is His will, Loko ve ku rhandza ka yena, let it be so. a swi ve tano. Amen. We wake up, Pfukani mixo, we don't wake up. a hi pfuki na mixo, We are attacked. ha We are hlaseriwa not attacked. kumbe a hi hlaseriwi. Make a call, make a decision, decide. Tekani xiboho, You want to be cold mi lava ku vitaniwa, or you want to be hot. mi lava ku titimela kumbe mi lava ku hisa na. There are not two ways. Ku hava tindlela timbirhi. There are not two ways. Ku hava tindlela timbirhi. There are not two ways. Ku hava tindlela timbirhi. It's either we're going to be extremely cold Swi endleka mi titimela ngopfu or we are required to be hot. kumbe hi hisa. And when you are hot, Ende loko hi hisa, it does not mean a swi vuli ku there will not be things coming your way. a ku nga vi na swilo leswi nga tata ndleleni There ya will not be n'wina. attacks coming your way. A ku nga vi na mindzungu leyi nga tata. Daniel Daniel stood in front of a king u yime mahlweni ka hosi. and said, "Oh king, A ku hosi, I accept. na I pfumela, heard. ni I twile, know na swi tiva. you want everyone in the land U lava munhu un'wana na un'wana laha to bow down on their knees va khidzama hi matsolo. and worship that thing." Ivi va dzunisa xifaniso lexiya. He did not deny that. A nga swi He alangi, knew. a swi tiva. But he told the king, Kambe a byela hosi, the God Xikwembu that I work for, lexi ni xi tirhelaka, the God that I worship, Xikwembu lexi ni xi ganselaka, he's a jealous God. i Xikwembu xa rilaveta. He's a jealous God. I Xikwembu xa rilaveta. Jesus. And one thing I know Xin'wana lexi ni xi tivaka about his jealousy, hi rilaveta ra yena. even he himself, Hambi yena hi yexe, he said, "Thou shalt not bow to any other u God." ri u nga ka u nga khitsameli swikwembu swin'wana. For that reason, So hi mhaka ya sweswo, I will not bow to that Yeah. thing. a ni nga khitsameli xi lexiya. Amen. And then he tells the king, Ivi a ku ka hosi, as far as this thing is involved, as far as the flesh is concerned, etimhakeni ta nyama leyi, you can do whatever you want. u nga endla xin'wana na xin'wana lexi u xi lavaka. You can do whatever you want. U nga endla xin'wana na xin'wana lexi u xi But I lavaka. know Kambe na swi I tiva, know na swi tiva that he will come and save me. leswaku u ta ta ni ponisa. But so that you know, Mara ku u swi tiva, even if it does not, hambiloko ka nga it will ti, not go, it is not going to change my faith. a swi nga cinci ripfumelo ra It is not mina, going to change my decision. a swi nga cinci xiboho xa I have mina. decided to be hot. Ni teki xiboho xa ku va ni hisa. He heals me, Hambi wa ni he does horisa, not heal me. a nga ni horisi, I will not bow to that thing. a ni nga khitsameli xilo lexiya. A ni nga khitsameli xilo lexiya. A ni nga khitsameli. So for us to worship, So ku va hina hi for gansela, us to serve, ku va hina hi tirhela, for us to remain Christians, ku va hina hi tshama hi ri vakreste, Believers, yeah. vapfumeri emisaveni, we must learn not to put this thing in front. Yeah. hi fane hi dyondza ku veka xilo lexi mahlweni. We must learn not to Hi put fane this thing in front. hi fane hi dyondza ku va hi nga veki xilo lexi emahlweni. Amen. Whatever happened to this thing, let it be so. Leswi xin'wana na xin'wana lexi nga ta endleka ka xilo lexi a xi endleki. Yeah. But our faith, Kambe ripfumelo ra hina, our faith ku pfumela ka hina, should be fixed on that one. ri fane ri va ri vekisiwa ka luya. Amen. That whatever happens, Ku ri xin'wana na xin'wana lexi nga ta endleka, you will come and save us. u ta tata hi ponisa. U ta tata hi ponisa. You will come and save us. U ta tata hi ponisa. You will come and save us. U ta hi ponisa.
I don't want to scare you. Andla ku mchavisa. But attacks are here. Kambe the Attacks attacks are here. And at this moment, ka nkarhi lowu I can name it. Last week when Pastor Ben was here, vhiki leri nga hundza loko Pastor Ben va ri laha he mentioned about those attacks. va vulavule hi ti-attack letiya. Not only that they are there, Hayi ku ti kona ntsena but they're increasing kambe ta kha ta kula both in number ta kha ta tala and swinene intensity. na ku na ntikelo wa kona. You might have seen them, Mi nga va mi ti vonini maybe not yet, kumbe a mi se ti vona but I can tell you for free now, kambe mina mi byela mahala they are there. ti kona. But the question is, Xivutiso i ku what is our number one job? xana ntirho wa hina wo sungula yini? Our battles, Tinyimpi ta hina, our wars, tinyimpi ta hina, our confrontations, leswi hi hlanganaka na swona they don't involve flesh and blood. a swi katsi nyama ni ngati, They don't involve flesh and blood. a swi katsi nyama ni ngati. And there was a revelation that was given here last week And then ku na hlavutelo leyi nga humesiwa na vhiki leri along nga the lines hundza of whatever the demons are doing, ku ri swi sweswi madimoni ma endlaku swona, their attacks, their plans, tiplani ta wona they have nothing to do with it. They're not our problems. a ku zi ku va problem We ya must not hina, worry about that. hi nga zi hi vilela hi Our number swona. one job Hi na ntirho wa is to hina go back and say, i ku va hi tlhelela hi ya holy, wa holy, kwetsima, holy, wa the kwetsima, Lord Almighty. wa kwetsima, hosi ya tihosi, hosi ya matimba. Even if when you check, you realize there's an open wound, Na loko mo cheka mi kuma ku ku na xilondza lexi nga pfuleka means you're losing blood. ende makhaka ka ka huma ngati. Swi tshikiseni sweswo. You must go back to holy. Ta Yes. mi tlhelela le ku wa kwetsima. Holy Lord Almighty. Wa kwetsima, hosi ya matimba. So saying, Hi ku vula sweswo I'm trying to say, ndzi zama ku vula ku we can pray all day long, hi nga khongela dyambu hinkwaro but there's a risk, kambe ku na risk, there's a possibility ku na possibility that we'll pray amiss or pray in vain. ku ri hi nga khongela hi khongele mahala. As long as that one inside is not here Loko ku ve loyi a nge le ndzeni a nga kona and not saying the same thing, ende a hi le ku vuleni ka xilo xin'we. so I would like us, So a ndzi ta tsakela ku if God willing, loko hosi yi swi rhandza whether we will go through today's or not, I don't know. hambi hi ta famba swin'we We have not started though, by the way. a hi se sungula. So I would like us to go afflict ourselves. A ndzi rhandza ku hi ya hi ya titlhontlha hina vinyi, Afflict ourselves. hi ya hi ya titlhontlha hina vinyi. You got there. Mi ya le You're not going to say much. hambi mi ya vula swo You're not going tala, to say a lot. hambi mi ya vula marito yo tala. Good. Wa kwetsima, Good. wa kwetsima, Good is the Lord. wa kwetsima, hosi ya mavandla. It's here. Let's read it again. Swi la a hi hlayeni nakambe. 6:3. Isaiah 6:3. Isaiah 6 verse 3. Elinye lamemezako lize lathi, ungcwele, ungcwele, ungcwele uJehova Sebawothi. Wonke umhlaba ugcwele inkazimulo yakhe. Holy, 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 Lord Almighty. Let us go spend some time. A hi ni ya teka nkarhi, Let us not say much. hi nga vuli swo tala, Just ku vula ku wa kwetsima, wa kwetsima, Lord Almighty. hosi ya matimba hinkwawo. Holy, Wa kwetsima, wa kwetsima. Who is who was? La ri kona, la nga ta va kona. Who's to come?
la taka wa kwetima El Shaddai wa kwetima Holy Jehovah. wa kwetima Jehovah Rapha wa kwetima Can we do that? hi nga endla sweswo What would be a challenge? What would be difficult? lexi nga ta tika Is to arrest the inner man. i ku va hi khoma munhu wa le ndzeni Keep him here, keep him here. Don't let him wander. hi n'wi khoma a nga Don't let fambi him wander. hi nga pfumeli a fambafamba wa kwetsima hosi ya matimba The Bible says, Bibele yi ri they cry out loud. va huwelela For once, we on this one, we don't have to whisper. ka leswi a hi boheki ku hlevetela Should wake up tomorrow loko ho pfuka and mundzuku we're not able to speak. hi kuma ku a swi koti ku vulavula By faith, we believe that that one kambe ri pfumela ku luya will come and help us. u ta hi pfuna Let's go cry. Let's go cry. a yeni ya I huwelela don't know why you came today. a ni tivi ku why mi I tile don't know na what you're going through. a ni tivi ku mi hlangana na yini But some of those things, kambe swin'wana swa swilo sweswo the reason why they're still with you, xikongomelo lexo ku va swa ha ri na the n'wina solution, xitshunxo one of the reasons xin'wana ya is for tirisi us to go cry out. i ku va hi ya huwelela In the world, in the world, sometimes they say, do it like you don't care. a misaveni va ri endla hi nga ra wu na mhaka Cry out. huwelela Holy, wa holy, kwetsima holy, holy. wa kwetsima God Almighty. hosi ya Who matimba is hinkwawo was, langa kona who is to come. Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Holy, holy, holy Lord Almighty. Holy, 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 holy. Who is one? Who is
Glory to God. Amen. Amen. One day, siku rin'wana many years ago, malembe ndzhaku we were told that we make too much noise. hi byeriwe ku harasa. Amen. Don't forget. Nga rivali, Don't forget. nga rivali. If someone comes to you Loko munhu un'wana o ta ka n'wina and ask you a question, a fika a mbutisa who are you? mi mani xana? It's I'm very a child easy. of God. Yes. We said that. I said that. Amen. Amen. That is very important. Swi na nkoka, That is very important. swi na nkoka. Because it was Jesus himself A ku ri Yesu who said, yexe you are the salt. langete You are the mimunyu, salt. mimunyu. And then he comes back and say, E va tlhavuya a ku you are the light. mi ri voni, You are the light. mi ku vonakala. So don't be confused. So mi nga dideki, Don't allow yourself to fall victim of that question. mi nga vi va victim ya xivutiso xexo. Both who are you and what are you? Ku ri n'wina mi mani kumbe u mani kumbe u yini. Don't allow those two questions to confuse you. Mi nga pfumeli swivutiso leswiwani swi mi kanganyisa. So you must make sure that you are founded upon. You are defined. You are defined Mi vuriwa hi kumbe by mi what tive- is in here. o mi tiveka hi leswi nga le ritweni, By what is in here. hi leswi nga le ritweni. So here Jesus saying, you are the light. So mi twa Yesu a ku mi ku vonakala. And then he comes back and say, Ivi a vuya futhi a ku let men munhu you see your works, a vona mitirho ya n'wina, your good works. mitirho ya n'wina leyinene. And then you ask yourself, light and works. Ivi mi ti vutisa ku vonakala na mitirho, Light and good works. ku vonakala na mitirho leyinene, Light and good works. ku vonakala na mitirho leyinene. When you're still stuck on light and good works, Loko ma yime kwalano ka you mitirho can't just leyinene na ku say, vonakala, so that a ku leswaku they can glorify your Father in heaven. ku va ta dzunisa tatana la nge tilweni. So the things we do, So swilo leswi hi swi endlaka, the things we do swilo leswi hi swi endlaka is so that hi swi endlela our ku Father tata wa hina may be glorified. a dzunisiwa. It is the reason why. I reason leyi It is the reason why hi xo xikongomelo xa ku tomorrow va morning when you wake up and go to work, ndziko nampundzu loko mpfuka mi you ya come tirhweni, across someone mi hlangana na munhu who can un'wana just come across you la nga hlanganaka na n'wina out of the blue, no reason, ku nga ri na nchumu, ku nga ri na xikongomelo xo karhi, decides to insult you. a decide ku mi rhukana. And then the flesh starts Ivi nyama yi giving you sungula ideas. yi khe mi nyika ti-idea. You know, Ma swi tiva? even a better insults than this one. Wena u nga huma na hlamba yo antswa ku tlula ya loyi. You can respond to these things. U nga hlamula we leswi. But before you answer, Kambe loko mi nga se hlamula, there'll be that storm nyana in your inside of you. ku ta va nyana na xilo xin'wanyana ndzeni ka There'll n'wina. be that conflict. Ku ta va na nyimpi There'll be that yaleyo. friction. Ku ta va na ku kokelana koko. The question is, in the end, Xivutiso hi ku a ku heteleleni. which voice are you going to obey? Hi rihi rito leri mi nga ta ri yingisa? Are you going to answer the one that says, this one? Xana mi ta yingisa leri nga ta ku ha loyi? If you say that one, that, don't come back again. Kumbe lero u nga ha vuyi. So how we respond to things Leswi hi hlamurisaka swona ka swilo is very important. swi ni nkoka. It's very important. So Swi ni that nkoka. through those good works, Aka mitirho leyinene, our Father in heaven tata wa hina tilweni may be glorified. a
a dzunisiwa may be glorified. a dzunisiwa. My point is, Point ya mina i ku in that situation, aka xiyimo xexo when you're battling loko mi ri ku lweni with that conflict, mi ri busy na nyimpi when there's yaleyo that storm inside of you, loko ku ri na bubutsa rero ndzeni the voice that says, revenge, answer, Voice- respond, you have better answers. Where is it coming from? voice leyi ngo tlherisela u na marito yo antswa ku tlula lama u nga n'wi rhukana ku tlula leswi ya nga rhukana wena ri suka kwihi? Who's speaking there? I mani a vulavulaka kwalano? What is speaking there? I yini lexi vulavulaka kwalano? Where do you find the answer? Loko mi kume nhlamulo We both agree that in that storm there's a voice, isn't it? a swi hinkwenu ha pfumela ku aka xiyimo xo tani ku na rito And it is as if you are a bystander in that storm. ende swi endla hi nga ri n'wi mo va mumundzi wa ndlela kumbe mo yima tlhelo. There is this voice that comes. There's this idea that comes from this direction. Ku na voice leyi taka ku na makungu yo karhi laya taka And there is voice that comes from this direction. ivi ku va na voice yin'wana yi taka hi direction yin'wana. In the end, A ku you must heteleleni analyze. mi fanele mi You must langutisisa decide what to do mi fanele mi teka xiboho xa ku mi endla yini and how to respond. ende na ku mi ya hlamula njhani. Do you agree that those things are voices? A pfumela ku ti-voice ti kona In that moment, aka nkarhi in walowo that situation, aka xiyimo xexo inside that storm. andzeni ka xiyimo xexo. Then my question is, that voice that is telling you, "Hi, you know, those days." Rito leri nge ka n'wina wa swi tiva minkarhi liya ya khale liya You wena used to handle these things better, man. a wa hamba u endla swilo swa so hi ku olova Just this time, just this once only. kan'we ntsena Just this once only. kan'we You won't ntsena do it again. u nge he swi Only endli this once. futhi kan'we ntsena. Who's speaking there? I mani a vulavulaka kwalano? Where is that voice coming from? Rito leri suka kwihi? The devil, the enemy. But one thing for sure, Because he's coming to steal and destroy. to come steal, to kill, steal, and destroy. But one thing for sure, we know that the voice that's saying revenge now, Leswi hi swi respond, tivaka i respond. ku rito leri nge hlamula tlherisela. We can all agree that that voice is coming from the throne. Agree. Hinkwenu hi nga pfumela ku a ri suki xiluvelweni a hi swona? So where is it coming from? Xana ri ta ri suka hi kwihi? And then some of us, Van'wani va hina we live an ignorant life. hi hanya vutomi And byo also me, ignora swilo. I've never heard from a demon. Ku mina ndzi tshama ni twa ka dimoni, ni tshama ni I twa. don't know how what a demon A ni sounds swi like. tivi na ku voice ra dimoni ri njhani. Oh! And then we came. Ivi hi claim. Never heard. A ndzi tshama hi Me. mina Now, ha. now I'm asking. Let's take it easy. No, Where is this voice coming from? Xana voice leyi yi suka kwihi? Where is that suggestion coming from? Xana makungu ya so ya ta But we all suka. agree. Kambe a pfumelelana hinkwenu It cannot be coming from Jesus, isn't it? ku ri ma nge suki ka According Yesu. to scriptures, that cannot be coming from. Ku ya hi matsalwa It swi cannot be nge coming from suki. an angel. Swi nge It suki cannot be ka coming from Yesu. the throne. Swi nge suki So xiluvelweni. where is it coming from? So xana ri suka kwihi? Maybe is that your idea? Kumbe xana i idea ya n'wina? So it is coming from somewhere. It's an external input. I swilo leswi sukaka handle switandeni. Where is it coming from? Xana swi suka kwini? So when that voice comes, Loko rito ri that voice rita, comes, you just pause for a moment mo yimanyana nkarhinyana. and respond with "Yes, Ivi mi hlamula mi ku Yesu ntsena. and then you listen again. You listen to the voice. Mi tlhe mi yingisela rito Is the nakambe. voice still saying, "Go back and"? Xana rito ra ha vula ku tlhelela nakambe?
These are some of the simple basic things that we missed from the beginning. I swin'wana swa swilo leswi hi nga swi hupa masunguleni. Jumped on this faith thing. Hina hi tsutsumela ka leswa ripfumelo. Hi tsutsumela kona. But the simple basic things we neglect. Kambe swilo swo olova swa masungulo. Where is that voice coming from? Xana rito rero ri ta ri suka hi kwini? Maybe that question is too difficult, open-ended. Kumbe xivutiso xexo xa tika. Who is speaking there? Xana i mani la vulavulaka kwalano? Amen. Who is speaking? Xana ku vulavula mani? So, Can you truly sing that song in that moment? Xana mi nga ri yimbelela risimu leri ka xiyimo xo tano ke? Can you truly? Mi nga ri yimbelela hi mpela? If you rush to listen to that voice, Loko ma hatlisela ku yingisela voice and you liya, respond with even a bigger insult, ivi n'wina mi hlamula hi hlamba yo everybody tlula come liya. back and sing. There will be that sense of guilt that comes in you. You will not sing this song freely. A mi nga yimbeleli risimu leriwani hi ku olova hi ku ta va ku ri na nandzu wo karhi lowu nga ta wu twa ndzeni. So my question is, every time we sing this song, do we really? Every time we sing this song, do we really mean it? Nkarhi hinkwawo loko hi yimbelela risimu leri xana a swi mina ke? Because when the storm is raging, Hikuva when the storm is going on, laha xiyimo xo tano xi ta ku kona, you still have a choice ma ha ri na choice to choose ku va mi hlawula or to choose. kumbe mi hlawula hayi. That's why Hi yo mhaka it is very important that we teach ourselves swi na nkoka ku va hi ti dyondzisa that even if our lips are not moving ku ri hambiloko milomo ya hina yi nga ri ku fambafambeni, inside us, and then inside, and then inside. and then and then That engine is turning. engine yaleyo fanele va yi kha yi famba yi kha yi duma. I don't want to say it's easy. One of the ways And la ku vula ku swa olova yin'wana ya tindlela is to go there. i ku ya leni Say, Yesu, Iwena, Yesu, Iwena, Yesu. If you can just maintain that. That is, you can keep the engine going. sweswo swi ta endla ku engine yi duma. And then when that person comes against you Loko munhu loyi a tlhela a vuya futhi and insult you, a tlhela mi rhukana nakambe, there will be no need to even look at them. swi nge bohi na ku va mi n'wi You langusa. are busy inside. N'wina mi busy You ndzeni, continue. mi ya You mahlweni, continue. mi ya mahlweni. So these are some of the things that we need to Hi swin'wana swa swilo leswi hi faneleke be cognizant of. We need to be aware of. hi fanele hi swi tekela nhlokweni. Else we might not finish today. Swa endleka hi heti na So in the interest of time, if God willing, hikwalaho ka nkarhi loko hosi yi swi rhandza, we'll quickly go through
scriptures for today. Hi ta ya hlaya matsalwa ya siku. Let's quickly go through the book of Matthew. Hi nka buku ya Mateo. Matthew 3. Mateo ku avanyisa ka nharhu. Matthew 3. We'll read 7 and 8. Hi hlaya verse 7 na verse 8. Matthew 3. We are going to Matthew read chapter 3, 7 and 8. 7 and 8. kambe loko a vona vafarisi ni vasaduki lavo tala va ta ku ta khuvuriwa hi yena, a ku ka vona, rixaka ra timirhi, i mani la nga ni tsundzuxa ku baleka vukarhi bya xikwembu lebyi taka xana? Vekani mihandzu leyi fambelanaka ni ku hundzuka ka n'wina. Amen. Amen. Mihandzu leyi fambelaka na ku hunduka. Fruits that align with your repentance. Can also read it in this translation as well. But when he saw many of the Pharisees and the Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who had warned you to flee from the wrath to come? Verse 8. Bring forth therefore fruits meet for repentance. We like it. Ha swi rhandza? We don't like it. Kumbe a hi swi rhandzi? We know it. Ha swi tiva? We don't know it. A hi swi tivi? The scripture says, Matsalwa ya ri from the wrath to come. ka vukarhi lebyi taka. The wrath to come. Ka vukarhi lebyi taka. There will be a day where the world will not be the way we see it today. Ku ta va na siku leri misava yi nge vi xi leswi hi xi vonisaka xiswona. But what I want us to focus on Kambe laha ni lavaka hi langusa kona is 8. i verse 8. It says, bring forth, Leyi nge tisani therefore, fruits meet for repentance. mihandzu leyi fambelanaka ni ku hundzuka. One of the things that makes it difficult Xin'wana xa swilo leswi endlaka ku ri swi tika for us to pray ku va hi khongela or to fellowship with God kumbe xana hi va ni ku dwelani na Xikwembu. we refuse to repent. Hi ala ku hundzuka. We refuse to repent. Ha ala ku hundzuka. We refuse to repent. Ha ala ku hundzuka. We refuse to repent. Ha ala ku hundzuka. It will not. A swi nga We can pray all day long. hi nga khongela dyambu hinkwaro. If we don't go sort out these matters, Kambe loko hi nga hi ya lunghisa timhaka leti, we will come sit here hi ta tala hi fika hi tshama for 3 hours, tiawara half a tinharhu. day, all day long, we'll go back home Hafu ya siku kumbe dyambu hinkwaro hi heta hi ya kaya. and we will have done it in vain. Ene hi ta va hi endlele mahanyi. As much as we need to be aware of these voices, Hambiloko hi fane hi tiva hi ti-voice leti. one of the things that we must do it regularly. Make sure that we stay away sin. And as part of doing so is repenting. Hi fane hi meka sure ku hi fambela kule na swidyoho hi swi endla masiku hinkwawo ende ku endla sweswo i ku va hi hundzuka. So in other words, Hi marito yan'wana, as a Christian someone, tanihi munhu loyi a nga Mukreste, as a believer someone, tanihi mupfumeri, in instances ka minkarhi yin'wana, where you find yourself, for an example, xikombiso la mi kumaka where you will have listened to this voice, la mi nga ta va mi yingise rito you reriya, have gone to enact what that voice told you, mi ya endla leswi rito leriya ri vulaka swona. you need to come back and Mi fane mi vuya apologize. mi ya kombela ku rivaleriwa. Okay, we continue. And then we go to Matthew 6, Ya mahlweni 25
Mateo kuavanyisa ka 6 verse 25. 25 kufika ka 30. Hikokwalaho ndi nge ka n'wina mi nga tshuki mi vilela hi swa vutomi bya n'wina leswaku mi ta dya yini kumbe mi ta nwa yini. Hambi ku ri ku vilela hi swa miri wa n'wina leswaku mi ta ambala yini. Xana vutomi a byi tluli swakudya ke? Na wona miri a wu tluri swiambalo ke? Langutani tinyenyana leti hahaka empfhukeni, a ti byali, a ti tshoveri, a ti hlengeleti nchumu eswihlatini hikuva tatana wa n'wina wa le tilweni wa ti fihluta. Xana n'wina a mi ti tluri ngopfu ke? Xana i mani eka n'wina la nga engetelaka nkarhinyana wu ri wun'we eka ntsengo wa malembe ya yena hi ku vilela ka yena? Xana ni loko swi ri swiambalo mi vilela ha yini ke? Xiyani mikhuva lowu swiluva swa le nhuveni leswi va nge i makhon'wa swi kulaka ha wona. A swi tirhi, a swi suri, kambe na mi byela leswaku hambi a ri Solomoni evuhosini bya yena hinkwabyo a nga ambalanga tanihi xin'wana xa swona. 29, okay. Kutani leswi Xikwembu xi ambexaka hi ndlela leyi byanyi bya nhova lebyi nga kona namuntlha, kasi mindzuku byi ta hoxiwa endilweni. Xana a xi nga mi ambexi ku tlurisa sweswo n'wina vanhu va ku pfumela lokutsongo ke? Can also do 8. 6 verse 8. Yeah. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Oh, ye of little faith. Oh, ye of little faith. N'wina va ripfumelo ritsongo. Who was speaking here? Xana ku vulavula mani la? Eh? Jesus. So from this verse alone, Kusuka ka verse leyi yi ri yoxe, we can conclude, hi nga vula ku, we can deduce hi nga hetisa hi ku that having little faith is not something that Jesus is usually normally happy with. ku va na ripfumelo leritsongo a hi swilo leswi Yesu a tsakaka hi swona. As much as the moment we call ourselves believers, we must be mindful of these voices. Hambiloko ve loko hi tivitana makreste swi lava hi tlhogomela ti-voice leti. As much as we need to repent, And hi fa hi when for us hundzuka making mistakes, ku hi nga endli swihoxo. we are required to have faith. Hi laveleliwa ku va na We are ripfumelo. required to have faith. Hi laveleliwa ku va na ripfumelo. Let's also go to this time around. Let's read 8:26. Matthew chapter 8 verse 26. Aku ka vona hikokwalaho ka yini mirini moto ya ke n'wina vanhu va ku pfumela lokutsongo, hi loko a yima a tshinya mheho ni lwandle kutani ku rhula lokukulu ku va kona.
And he said unto them, Why are ye fearful, O ye of little faith? Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. If we remember, Loko ho tsundzuka, this was the moment when loko nkarhi lowu Jesus and his disciples, Yesu na vadyondzisiwa va yena, I don't know who else was in the ship. a ni swi tivi ku i mani a ri le, The Bible says a great tempest arose. and then va ri bubutsa xidzedze xi suka. Mind you, Peter was a fisherman. Petro a ri murhi wa You tihlampfi. will have seen some of these stones. A nga va vonile mabubutsa yo tani. But this time around, even Peter, Kambe nkarhi lowu na Petro a chuha. and in that moment, Ka nkarhi walowo they went to Jesus. va ya ka Yesu. He said, Jesus, Va ku Yesu, don't you care? xana a wu na We are going to mhaka die. ya ku feni? But you were just sleeping here. Kambe wo tlela la. Jesus woke up. He Yesu a rebuked pfuka. the storm. A khalima xidzedze. But there's a comment that he made. Kambe ku na marito lama nga ma vula. There's a comment that he made. Ku na marito lama nga ma He vula. says, Oh, ye of little faith. A wu n'wina va ripfumelo Oh, ye leritsongo. of little faith. N'wina lava ripfumelo leritsongo. Oh, ye of little faith. N'wina lava ripfumelo leritsongo. And we go to Matthew 14, Hi ya ka Matewu 14. very 30 and 31. Hi hlaya 30 na 31. Hambi loko a vona meho a khomiwa hi ku chava, kutani loko a sungula ku n'wi bombomela a huwelela a ku, Hosi ni ponisi. Yesu a hatla a tshambuluka voko a n'wi khoma a ku ka yena, munhu wa ku pfumela lokutsongo, u kanakanyile ha yini xana? But when he saw the wind boisterous, he was afraid. And beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. 31. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him and said unto him, O thou of little faith, Oh, thou of little faith. wherefore didn't thou doubt? Oh, thou of little faith. So there are several instances. So kuna minkarhi yo hlaya, There are multiple examples. kuna swikombiso swo tala, There are situations kuna swiyimo swo tala where we hear Jesus come back and say, Oh, ye of little faith. laha hi twaka Yesu a vuya ku n'wina va ripfumelo Oh, ye of leritsongo, little faith. n'wina lava ripfumelo leritsongo. Us seated here today, Hina hi tshame laniwani, we will be found counted among those that have little faith. xana hi ta kumeka hi hlayiwa ka lava va ripfumelo leritsongo xana? Do we even have faith? Xana ripfumelo hi na rona xana? But we need to have faith. Hi fanele hi va ni ku pfumela. Not only faith, but little faith is not something that Jesus was impressed with. Hayi ku pfumela ntsena kambe ku pfumela lokutsongo Yesu a nga tsaki hi kona. Let's also go to 16. Matthew 16. Matewu chapter 16. We'll read 7 and 8. Hi ta hlaya verse 7 na 8.
7 and 8. 7 na 8. Kutani va kanetana va ku kumbe hi leswi hi nga tekangiku xinkwa kutale ko Yesu a swi twile a ku ka vona vanhu va ku pfumela lokuntsongo hikokwalaho ka yini mi kanetana hi leswi mi nga riki na xinkwa xana. And they reasoned among themselves, saying, It is because we have taken no bread. Verse 8. Which when Jesus perceived, he said unto them, O ye of little faith, why reason ye among yourselves, because ye have brought no bread? So even in instances Nele ka minkarhi where Jesus did not necessarily hear their voices, la Yesu a nga twangiku marito ya vona, in that situation when the storm is raging, aka xiyimo lexi bubutsaritaka, you look at the situation, langusa xiyimo, you analyze. ivi ma xi cheka. Even in that situation, Nele ka xiyimo xexo Jesus comes and says, Oh ye of little faith. Yesu wa ta ku wena munhu wa ripfumelo leritsongo, Oh ye of little faith. munhu lo wa ripfumelo leritsongo. There are voices that we hear. Kuna marito lawa hi ya twaka Almost, I'll not even say on daily basis, regularly. hi minkarhi yo tala, And every time we hear these voices, ende loko hi twa marito lawa we need to make a call, we need to decide on what to do. hi fanele hi teka xiboho ku hi endla yini, Usually good and bad. nkarhi wun'wani xa kahle kumbe xo ka xi nga ri kahle. We need to repent. Hi fanele hi hundzuka, We need to repent. hi fanele ku hundzuka. One of the few things that we are required to have, Xin'wana xa swilo swo tala leswi hi faneleke ku xi endla, based on the comments that Jesus made here, ku ya hi leswi Yesu a nga swi vula la, we need to have faith. hi fanele ku va na ku pfumela, We need to have faith. hi fanele ku va na ripfumelo, We need to have faith. hi fanele ku va na ripfumelo. And then we go to 8 as well. We go back to 8. Let's read 10. 8. Matthew 8. We read 10. Matthew chapter 8, verse 10. When Jesus heard it, he marveled and said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. So there are also instances So kuni minkarhi where Jesus marveled. la Yesu a He said, tsakaka, This is great faith. a ku leri i ripfumelo No, lerikulu. not in Israel. I have not found such great faith. A Israyele a ni se kuma ripfumelo ro tani. Maybe we should, to understand what's happening, let's go back to 8 and read again. Let's start from 8. 8. Same chapter. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou should come under my roof, but speak the word only, and my servant shall be healed. Verse 9. For I am a man under authority, having soldiers under me. And I say to this man, Go, and he goeth, and to another, Come, and he cometh, and to my servant, Do this, and he do it. Verse 10. When Jesus heard it, he marveled, and said to them that followed, Jesus marveled. Verily I say unto you, I say unto you, I have not found so great faith, found so No. great faith. no, No. not in Israel. Not in Israel. Not in Israel. Hayi a Israel. Do we have faith
in the truth today? Xana hi na ripfumelo a Diepkloof na? Do we have great faith? Xana hi na ripfumelo lerikulu xana? We can say a lot about faith. Hi nga vula swo tala hi ku pfumela. How you work on it, Xana mi tirha njhani ka rona? how you obtain it. Xana mi ri kuma njhani? But Kambe for today, namuntlha before we walk out of here, mi nge se huma hi nyangwa luwa. we need to know, we need to accept Hi fane hi tiva na ku pfumela. that one of the things we are required, Hi lava xin'wana lexi hi laveleliwaka one of xona. the things that the Lord expects of us Xin'wana lexi hosi xi langutelaka ka hina is faith. i ku pfumela. Is faith. I ku pfumela. Not only faith, Hayi ripfumelo ntsena. but Jesus marveled great faith. Kambe Yesu wa tsaka hi ripfumelo lerikulu. Marveled great faith. Wa tsaka hi ripfumelo lerikulu. That's why Hi yo if you read mhaka your Bible, it will tell you that loko mo hlaya Bibele yi ta mi byela if ku you have faith, loko mi ri na ku pfumela size of a mustard seed, ritsununu ku ringana mbewu ya kuwa, you can tell this mountain, mi nga byela ntshava leyi, mountain, tshava that will be removed. suka kwalani. But do we have faith? Xana ripfumelo hi na rona Do ke? we have great faith? Xana hi na rona ripfumelo lerikulu Faith, ke? faith that we believe God for something, Ripfumelo leri hi nga na rona ku pfumela Xikwembu ka swin'wana to a point where ku fika laha even if we know we are going to die na loko va swi tiva ku ya ekufeni without seeing this thing come to pass, hi nga vonanga swilo leswi humelela, we will not stop believing. a hi nga tshiki ku n'wi tshemba.